Hey guys, L.D.M TV kan lo lo ma cheu. Shilenga vangin mi an thinem to lu tuka. Chu vangin ina tom tamla mask wala. Kutsil fala hand sanitizer in neih chala. Social distancing theih nga su. Ai COVID-19 na vangin kan shooting chalhi thelawa video thar po nga lel om to khop maya. L.D.M TV po in COVID-19 na vangin huhawin video thar kan neih thelawa chu vangin reaction keima in karon ti don ani. Kom na mun hi avo vangin korum ka zuk halo kange lokal son mi asu. Cậu lên lại ta ấy. Và đúng vậy cái phê lệ đó nó mòn lì. Tuôn reaction video L.D.M TV cái lâu lần về đó nó tên nền cái lâu react đó nè. Top khen mình lâu ăn sạc đó nha. Tin L.D.M TV like, subscribe and share. Say thế thôi. L.D.M TV hianin ka chang ve chak theih tuka auma mate hian tel ve him phal ngai lawa ma se topa ka tel luya in phaman chawa hian toy te ka lang ve chu chu en kan en photange kan soi lok helai hi in phaman chau hi ka voi khat tel ve na nia kan en le lok au jana mel hi dum vak. Mami neih tôi tụi em. Cái trò chuyện thêm đâu mì à? Ao chuyện này thì mình ngay nó bằng tụi cái chuyện rim trip, cái chuyện rim tắc trip rồi. Chúng mình có thể lên anu tập bún, trong phía đâu đó mình bên ngay đâu. Mami neih tôi tụi em. Video mà sắp ra hen thì mình tí cái lòng box ạ. Cái trò chuyện thêm đâu mì Mình à? đâu video bản hình na tan chuan COVID-19 awareness kan en hau lenga kan shooting lai hianin shooting lai ka chong ka lau ma se ta ka ran cha le no khan ka lau to ka music hi ram hwa ran kal thom music ti kha aron ni thut box ya ka lau lu to ka en po ke en thangam lawa en tinge ta ka khanin ka lau chan ngam jok le. Sao mà nó say có sang không về đấy rồi. Ui cái mít thi kan soi le lo nga hemi kong ka kanem hianin L.D.M ka pa khan ka pa lem khanin alo na pon lam atangin achak lu tuka kanem let ve tho khanga se ka ha lu tuka lai hi kham vek dang kan en leng có mấy rồi lụt kan chia lok na mình ra sa kon ti cái đúng em bây giờ he ko vela hian
bị đúng trên mà illa nang cơ kiang a i ca xia cơ hội kia là to lòng bây giờ là cái nào 50k subscriber kan pung huna music video xia mang ila em về đón đi chẳng không ai takin comment nào khan về ngày ngày đón nha tu na cho nín next sa chon likili episode 1 che pa kha ta ha kan en le don ni Hello. Ôi. he ko ha khi ka tok to lo mai thei tu na cho nín chu ba ka ha tok pon ni la khoi lai một chút to shim shimang Em Ami. pasal cha la ya lo ti boy kha chun nuam ve sin he chu ka script ve le nya che pa kha dai ati ra han che pa kha te ti kha I ka le lam thiam lawan che pa kha ha ta te ka ti ka lam thiam lo tu ka ma se I anu a kha nin ka ngai sa china ka bai ha ta ka thiam ve ya Hemi ka pa kan in detail den lo chia ti ve ra ke ma ha go ni lek sia apa na record za han au min thani in leng te kha lo en tir ve ve la ke ma kha kan ni sia chan lok I che pa kha ta kha ka shela shim shim ma se BIKBIKTEI sa chen la kha nin me che pa khat kan ron chia ra chu da chang ka ta ti ra phe chan che pa kha ta di kha kalam thiam lo to che pa kha ta te ka tia a kalam thiam lo tu ma se chu da chang nin ka ta BIKBIKTEI sa kha na en ve ka ringa ka ran soi me Thầy à. Không bảo gì. Chế bà hắc khá. BIKBIKTEI này bố lâu đi cô chú. Chế bà hắc khá ta. Có mặc Viewer sáng tâm tụi em. Ngộ ngộ. Chú lâu thuyền về. Ê chú kia lại nhà em tổ lộ. BIKBIKTEI. Ti zawng kha reaction video ka nei the chu lo ni phot se en tuin tama lo comment tuin tam via chuan jang danga episode ni na kau ti le mai thei ni bye bye vek ule ti be ule